Ola a todos e a todas. Hoxe imos traballar con Audacity, pero para empezar temos que descargar este programa. Entón, como descargamos? Pois ben, vou a Chrome, vale? E poño audacity.es. Ben, ábreseme isto e clico en Windows. Ben. E agora vou a Audacity 64 Bit Installer. Ben, aí estamos, estáse descargando. Ben, aquí o temos. Quero permitir que esta aplicación faga cambios no dispositivo? Sí. Aceptar pode funcionar en galego ou en español, vale? Pero en galego fai unha traducción un pouco rara. Aínda así, imos usar en galego. Seguinte, seguinte, seguinte. Crear un atallo no escritorio, sí, seguinte. Instalar. Finalizar. Ben, isto ímolo cerrar e aquí xa temos instalado o noso editor de audio Audacity. Agora, a comezar a traballar nel.